clear tu te chibai le vek ule hei kan hriat theuangin tunkar cholni lo om tur hi December ni thum vote siar ni tura sarkar loi puina minon ruat sak khania henga hian mi pui ngai dan in ang lo tlang ema social media sang Facebook lama te WhatsApp lama thlengpon ngai dan sang soi neu mu tur le hriat tur tam maya ti zong hian soi tai la then ril ruwa chuan Sunday ange hian chiar se ti te ni tin na thok tan chuan kan na ol ni ani vea nalam boi pui ngai lawa thambuang tak ngai thlaka chak omalo then khatte chuan anti mol boka then te ro chuanin Sunday a chiar sela ring tu tak le tak lo po a hria tang chu pathian kan tri tak chuan kan in khomang vote chiarin min ti boy ni chuan kan in enfia atul viau mai ani anti boka ngai dan sang atam ema zauram chau ni se athalo ti lo thei ani lawa ma se zauram chau ani lawa ste dang pali ne na ni awangin ngai dan vak ke chon kan ei thiam lo ti te ma se UPSC exam te net exam le adang po pathian nia ani tlang puya chuwangin pathian nia vote chiar du lo em tu te hian UPSC net exam hi engtin nge kan ngai vele ti te point then khat chuan zona an siam let boka a thenero chuan mi pui zong in kan chiar don hleinem Sunday na exam po kan exam thawalom Sunday ser ho hi in ngai tu chian kan ngai kan tam zong hama chuan hian kan Christian pui thau sabat ser te hi kan nek chep riawem kan ser du tak ani chuan suspend po huamin a chiar tu te khan ser mai te se ngong ani lian zo kang ti te po in ngai dan sang oma enga po hian clear tu le nga thatu te pon ngai dan in anglo tak ngai dan sang in nei don ti kha chiang renga Mizoram in thlan pui sang ni somni pathum vote chiar ni tura Election Commission of India in ruat December ni thum chu pathian ni ani awangin kaushan le NGO lu a hai le ti a hriat teya in thlan puan ani khan in rin ni emo pathian ni emo an vote chiar lo sham turangen na le kha po NGO CC atangin October ni som pakhata alut to a MKHC atangin voi thum thelu ani to boka MPF in voi ni an thelu to boka Mizorama election how to CEO po an muzut ani media lama kan lau mu ve phak to ka vote chiar ni son mai theiti aron reporta hetiang ani lai hian MKHC NGO zong le MPF le political party te in mukhomin NGOCC kuta he thu hi da ania chumin nu rei lo te a vote chiar ni chu December ni thum sang ni som ni pathum mani tur thu te kan se zui le ani kha tuna hian NGO coordination committee ayo te chu Delhi chamin Election Commission of India and how to bear Chief Election Commissioner chu tholeni lo om tur November ni som ni pariat sang ni som ni pathum tlaidar thuma an thuken an thlen don ani pathian ni vote chiar thua hian sakho in nek sakna thu avirlian hlea sakho minga ramlak chungchanga Muslim le Christian te phei chuan na satakin an beiti alanga Hindu nationalist pol an lo pong lia cultural nationalism tia vuasi in Hindutva movement an kalpuya hetia majority an han che hi minority tan chuan thil lau om takpo ni theini in alanga hetiang bawro kara Christian te ni ser ber kher pathian nia vote chiar ECI na ron ti tamai sia kan ram Mizorama phei chuan kan hlawa kan lana khop ti a hriata him lo nia in hriat na a om mek bokani sangni som pathum in thlan khan MLA in thlan pui vote chiar kha sabat nia atla sinot khom pui lai lo ni le zela NGO te chuan election lam norin vote chiar hun chu an son tir theita shamania tuntuma hian kan tap chak atanga alan dan chuan Election Commission of India hian adu phot chuan vote chiar ni hi ason theini in nalanga December ni thuma chiar mai to turangai November ni som ni pariata CEC an muthei chau tur hian ngai ero ati thazan lawani pathian ni a hian vote chiar ngai ta po ni se pathian ni hi atam jok tan ni ser ani ti hria in sa hok zong emo amoi lo zong in omtum lo hramila in suma poimo letling zo kang
pathian nia vot siar tur ti hriatani tirkhan India dan puin sa khozalen na min pek in raben ani in ngai dan lian sa deuh mizo mi pui nol puin kan nei ni in langa tuna chuan ngai dan a in ang lo to khop mai pathian nia po zin veivak anom renga taxi atlana atul chuan na thok po api sakai lo thei lo thum ma oma kan sel san le nem ti te po ari boka social media ti en hian pathian nia thil thati ti zonga tan mun kho anom ve boka pathian ni lengin kan serlowa chonhua phei chuan mithiral thian emo chung te emo tlo kwalin tam takin hun kan mang mek loi bok sia vot chiar tu ten chiar sela vot chiar lo tur te in khom sela ni mai lom kum khata pathian ni voi khat lo ui viau thu omem ni ti te ari boka eng poni se vot thak le vot chiar in kar la deuh hi mi puilamin ning to in ni turang ni vat du na awangin ngai dan hi a phir ani theya hemini lo hian pathian ni kan thlir dan le ni lenga kan man du dan chung changa mi pui ngai dan po ai nang to lo le zoka mi puin an aw chho pui theina hmuna an soi ngam to a vot thak le vot chiar in kar in la thi chu anem nge tu chau ani tamai em ni ati rum theyani hetiang ani mek lai hian zoram thara piang don ti thuziak aron chuak le tarup mai avanuam don vele in than campaign lai khan party tin thil tum chia theile ngai thlak thein an puang zara zoram khovel chuan hun thara chuang kai ngeyang tu party po tling se mason na hi azuanin azuang tura be sei phot tiang zol nei in ti ho khan zoram thar lo piang tur an mulok na samaya engemaw tak chu zoram hian hun thar atong don ani mai thei chu hun thar lo thleng tura chuan an ma ni poin raurel ve an chak nge ni anin candidate vel ta hiala ma se tling lo turan ni anin shesa ni in na lang zoram thar lo thleng tur aw chuak tu kan ni e ti an ti vel ta mai maya mu chu an nei ve ni in na lang chu wang lom sarkar thar lo piang tur hi anga le lom em ni BJP party an mani in sarkar siam thei chuan be sei phalo ma se sarkar thar lo piang tur hi majority seat laphak anoman ring lo sarkar thara tilve anin be sei an be sei ang a thleng ani chuan central mal somna hailu thei party ni in anin soi an hailu thei tur po aturu hlom khop mai zoram mel thar alang ut don awanga hel to tak em congress party interview sang le press statement kan lo en chuan an party an chak phak an ring an chakani chuan mi in tawdel tumte an pui don mi tam tak in tawdel kan pung to don an how to pa mi thar mangin bawruak thar an siamang mi korap hautan an nel omlutuk don lo ani mel central lama India in BJP an le thal an be sei hi alo thleng ani chuan central bupuya mi zopa kan thu phai alang central blessing nen zoram an suai don mason na lian tak kan muang awanga lel to tak em MNF party covid Sri Lanka ra po khati khop khan mason na kalpui thein anin soi an party din mun ala chelo tlingle ngei tura anin ngai an sarkar le ani chuan mason na an chop lian tak an chun zomang SEDP po omjeni zokin an kalpui thei to don lebanga nia party dangin an pu na kha nga nia anin ngai lo mason nan chuan central phalchin pu zel in thasung don lo tra masa ai chuan mason na lian tak an kalpui don zoramin mel thar munge yang nga lelom takani ZPM party sarkana chang tura be seina nei lian ber anni an phur em rengot to mai ani sarkar thar kalpui dan tu ruang am an aw puina sa to upatap chak melum ai thlengin sarkar thar malak na tur an soi zat thei to corruption an dau bur don kut na thok tu te thlai sal na har satna om to don lo thalai in tawdel tum an kuta an kai don raurel na pathian ram thlen tir an tumbok awanga lel tak em chuti chuan eng party po lo sarkar se zoram hian melthar amu to be seila heti khopa thil tha ti tum party ho hian zoram hi angaya min nu hun zelani vai chuan chang tharte an be dong toang zoram thar chu thisen nen aluan ngai toang
chu mi thleng lo tur chuan bei sena sang tak in a yang u hei ka lo cha viang chu in campaign la kha thengil mi asu in soyang kha in ni kan bei se awangin ni sen san hoya vote thak po kan phur le ani kha in tiam na kha ron ti lo tling nge yang chu chuti chuan in soilan vak lo thil pani chia cha du chu kanei pakhat na ramsa hum hal kan rama hian ramsa alo tam hle thin ti thangtha ti hria turin youtuber sang in an ron chop chuak thin man lai pasal tha sang an kom na kan lo ngai thla mi pakhatin an saka tam thei zia chumo za atanga zanga kap de vek an ni nasi zol pasal tha phei chuan an kap ol sam thei rau pui mai si an nasi zol tela an soi mel tha thei rap mole ma semo tuna chuan sa te hi awang to em maya silai kan nei thatul tul boxi savaka thlak na la kan nei thato te mai sin heram thale ramo tamna hian heti taka sa awang tamai hi dan thar kan siam ngai ve to ani sa proma chuan sa hi ka phalhun an hong chupo akap du chuan sarkara puisa pe in phalna an la phot thin phalna la lo sa kap an man chu hriamna po an tina khop mai hetiang dan hi kan kalpui wat lo chuan kan rama hian sale sawa mu tu ra om lo thuai don dan thar ron siam wat te u pani na darkar bi in lo na party tinin kut na thok tu te in tawdel na kong zon in tum veka heta kong poimo tak chu atei ma piang lo tam na kong kan zo sakhiani chuti rualin maniram chan huna hlo ne in hlo na kong siam na ani bok hetiang in hlo na hi ramchang kang zong chuan an kalpui vek to mana khan kan assembly speaker khan hetiang in hlo na kalpui adu thu kha asoi to a asoya aral tamai boxia nangni sarkar thar siam tur te khan dan thar ron tuang chuak sham te u ti in article poimo tak mai lalrin lina kol ni hian a ron ziaka heng kan thungai thlak le kan thu soi tang te po khan thletu lamten soi chak tam tak kan nei thea chung te po chu kan duni chuan comment lama kan soi le liam don nia eng po ni se tun tumatan chuan en zawa in hun man nuam le vek ule